alatula ye koye nim ene what Wednesday ye de aseda ma His Imperial Majesty ye de aseda e ma ja ye de aseda e ma due ye de ma basa yi Adom se wahwe so waboye nyina ho ban 24 hours no ebia na fi say easy enye bete se obiye wani so amo hu nioma enam nioma ekoso wahwe hu bedwiriu etini nyina na ye twa di ampon aseda ono ne ye dan no ene ya another day why ne kama pa ohwe Adom TV me say ohwe the Adom TV where you fire for fire, the most popular television show, the award-winning show. Commander General, my godfather, countryman Songo, I keep it this show very active. Waheso, I'm ever blazing fire. No, obi anywhere with me bear home. Say, osi obi fire, obi tuja. Oh no. Countryman Songo more fire, professional fire, godfather. Alatula niye, area wo show no so no. Said you unim no. O time now, exactly 1 o'clock. Don't go bope. Now it's a show no tretre. From this time up to 2 o'clock. Adom TV, fire for fire. And this professional show, they have a blazing fire, no, live. Asempa 94.7. Asempa 94.7. Apanfo kitemu ho. Minuanum kitemu ho. Obiya monitor, obiya ATA. Aseda FM. Ogwamamu. 105.9. Aseda FM. Ogwamamu. Ededem. Oko China. Yenuanum so monitor Ghana for ho. And the edem sa. Enya by force China for nitie ba Ghana for no. Ehia fire no. Because show we show went here untie show bi as open okran ko ade a. This is the hottest sports program. Director say dear chira kitam no professional good afternoon. Ko dia mo bia. Oko Joel FM ana radio so odua ankwanta edem. Obia eden etie. Eti se utie fire for fire. She no so say package e dey ma wo. Awie fire e dey ba na no den. And ye be san che oska. Ye be ma oska. Wo de be den e be to yie. Sika no wo de ya ne se wo betwa kakra. Umomo no se wo use phone. Ukita sema na se wo register. O network ade be ndi I'm telling you. The only one MTN na be boa wo. Eti wo fa wo phone no na wo momo account a no wa pe kakra de atum. Peska kakra bi fatum mame. Se wo diska kakra bi tum na wo twa ba ku bi abeto 5 Ghana cedi. Eti Mr. Tisho no say said me godfather bow no yeah from 1 to 2. From 1 to 2. Eti ye chew skasa free some break up him say no mienu bebo. 1,000. Ni ye de chew. Ye de say skare maw. Abra ebi ya untwa 50 Ghana. O de untwa 50 Ghana. Now 250 ni free so kra. De aka achie no no dan balance. Bibia ni wa wo ye ya wo tin fifire bro so a. O tie free me be ha o. Eti star 281 hash. Me ba be chew ska. Meba be yede abeche uska enti utie show na watie niye no ahye no so say Dennis Asamo Alatula waba on your screen e wa Adom TV so option na 4 o de ball star 281 hash no o ball star 281 hash no wafa option no e 4 utie radio stations bebre Asempa ka ho but uhwe TV na de a Adom TV Uhwe TV no wani sempa uhwe TV na se ade beboa wo ne se wo de tie die la tu ka no star 281 hash se gu ase nko a Adom TV focus we no so na fa option 4 no mame na ye ntwa ngum stake more the more na wo twa gum the more na sika ne ba mu no na wo number no ye ne nkita hodie ne ye more because wa ringe more da bia wo ko ba na ye bisa se hwan ni to avoid hwan ni ye nimu no twagum mo so that ye draw na Sika ooo machine be den ebe hu number no wadi 1000 ya no be din komo o show no so ama bibia den akoso kama no I fire professional way and say boss I dey na ba ye fire ye what I say but ne ye be fire another way me down me ho aba but ye price sponsors wo ho no tabia for e kan ye price sponsors no ho a omo eboa ye yie pa
enti se wo ye obi a malaria eta how malaria eti unya da bia wo da wo na ade ke udi a o se mitai di anwa enya mitai di anwa o yare ne wo ho dada enti se obenya aduro betu malaria na se na da bia no ho atɔ na wudi aduane bia wo se mi di devoid of anwa bia abam ni ade a tabia heba center for omodi nu papa aba tabia heba mixture tabia heba mixture ebetu malaria ni nyina se tese enya de a onum tabia heba mixture yare bia ye malaria eni ubedi ahimadi aham enti tabia heba mixture ena me de ma obema asem wo fom nya be ma ni be ma mi wura no enye title keke za gofo no wura omu wura obe asiko obe do no obe pie no obe do aho nti wo pese wura ni e fra omi wura na wo je title ani monyam hye wo ma tabia takum aduro no din ene ne honam den ese tabia takum unya tabia takum na onoma esori sisu a the gas ni baby gas ni chiri ni say ebesori sisu no aya akono na ebeba na ni 2 minutes o di your hondo now yale your hondo your now yale sa sika ne beba but wan your hondo a enko yie tabia takum eno ne aduru a ebeboa ma be ma bibia akoyie ye mfa ansa bia mfrai what you say ye de wo na friend no papa ebeboa na watenka no abaye ede amawo nti tabia takum ho a on saida se wo pese unipadua no ejina so yie unipadua ne timi ya adwuma kama na udidi a utimu didi ye obi wo ho da ontimi na enti utie fire for fire professional fire no ye de be mawo but se udidi na on uhunya ne oma yie o da ontimi na unipadua no bibia nkoyi a se onum eye aduru atabia fo de aba ye friend tabia eye zone care tabia zone care bibia immune system no bibia be fanta bruta oyama team oyama team okọ sabi o pese ujawo na be sima wo honie na unya ba kokura nko ba bia enti se oyama team o se ma di pa no e bia na nye pa no na wadi wo yale ase ma di pa no na me yama team aduro na e di aba no mesrew ye de tabia herbal capsules aba tabia herbal capsules ebema ho atɔ na bibia akoye di ama wo fre tabia fo na enuro yi no open kiremu bia na bibia fre tabia fo 024 368 6861 na ne tabia fo nkasa na bibia anya den enye kama mfa ma because yare ya se wo yare a na hu se de wia sisitie enti we no tabia nkaibo na ye di ama wo no African origin African origin Paris 2024 Paris 2024 ye de dadia no ma wiemuhyen ye tufa na yakọ Paris 2024 Paralympic Games started July up to September Paralympic Games started July up to September etifa ho boy ka African origin for ho Ghana ha ye ka obi a eba na kwantusem odi obi betu kwan na bibia aya asumdue mekoye ma hu obi a mikodu ani adwane no enye sa na African origin for tie yes it you $700 sika na wutu ya no to your half pe na yemfa enye den emfa process bia wuhia na requirement no ma ese wonsa ka no o visa ese wonsa ka o visa African origin ye be ye ho adwuma baby awko a obeda African origin ye be ye ho adwuma eno achi no take it a wakodu no ye wie bibia o pesa o back no mesi ye wie bibia September a why wadwen so de o ho adwo o pesa o back right no ane say o ye den o do ho ekodam return ticket nyina e hye o monsa eti deadline no e 15th May 2024 15th May 2024 na ya toponum o me yetuma enkosi obi aso na obi anya agent bi obetimi de wakọ bi apart from African origin office line is 030 2766766 030 2766766
Misro, we need the Ebia na omapon. Ebia na waso ayehye. But the mobile line no 0544 0544 34 701. 0544 34 701. What I say? And now better still, just call them on 0553 47002. Now in African origin, travel and sports tourism. Entry mum, mama bibianya day, and kama. Eti Medrofo Classic Boutique. Medrofo Classic Boutique. Said you ube foul ho. Said you ube siesi yo ho. Said you ode guy bebo guy so no. Nebe mo biya day. Aji wedi. Sa obo onya o dress and create ma abo ye. Appearance or first impression ube pie. Now no ani. Call our ye. Said you uji who dini bibiya na be pie na no ano dia. Wa feli. Come Medrofo Classic Boutique. E was satellite contonsi. Satellite contonsi. Ode udu wa. Also per Medrofo Classic Boutique. For number no because we do no ebi ano anya ni ye but o pick number na e ba ma o direction baby I make sure no when you simple now name Medrofo Classic Boutique for ahwe from head to toe 0240 275835 0240 275835 Medrofo Classic Boutique for number no ye ne omo ye den ahwe bom ye ne omo 18 sawoso ama bibia akoso o hwe fire for fire said the meeting mi dwa no mesan ache skanti sika na nyame dia sika na hye me ho a nya dia metimi dia ko ba bia Sika Kingdom garlic bitters da not that good did the good me say da not that good did the good say o pese nipadua no e position ne ho yie nipa bebre na mkromo a mo yare say o pese o body no ejira ne na so na unya problem bia wo ma said you pese wo tena wo ka ma unya problem bia no immune system ne de ye ho adwuma Kingdom garlic bitters ebe boost immune system no ama wo gina wo na so Kingdom ginseng power capsules atwadi Kingdom ginseng power capsules o say why dey what wadi ma obey ma no nya dey gina so a etimi monitinko bebrebe nyina no se nu ni ho a ye be hai ho eti gina wo na so ma watenka no emra ma wunya obi a obetimi awurawura untimi awurawura de a unya Kingdom ginseng power capsules free Kingdom herbal for 053 614 9961 053 614 9961 down your mo ending komo na wapomudin no bibia nya dey engina so emfa maw mekwa akodi dwaba but me ko no tie ni ye me ko alatu me ko but me nyanko ye no e star 281 hash wo de twagu wo mame ena me ba kotokoso or say is there any justification for Kotoko fans storming the training grounds to ask for the exit of coach Prosper Nate Ogum? Is there any justification for Kotoko fans storming the training grounds to ask for the exit of coach Prosper Nate Ogum? Yabeba commentary position, fantastic Wednesday. Yabeba commentary position. But oh, show no live at Adom TV. Oh, ewo Umoti, baby, Adom TV, fire for fire. Mesdames et Waba, with the able team, you die a hoba, you better commentary position, you better uska, you better fire in a professional way. Now, so what fire, now a day, oh, yeah, alatula, we a fantastic welcome back, So what's haba, Yankupon de Asia, say, what's our show, no, now you could eat grabba and you want your he. Your sponsors na never must show na yo de. And never must show na de akoso aba on your screen. Live Adom TV. Ugu so the most popular television show. The award-winning show. Fire for fire. So we are not doing. Nah, I'm telling you. Money take it now. No, and yeah, easy. Eti nyamisha so ugu so de fire for fire. And che beko kumase ni ne fatilo. Kotoko happiness ni too much. Kotoko happiness ni too much. Nura, the course wo Kumasi no na airtime. Listen, Kumasi asante Kotoko. Ye nyina enim so ogumunyade, me si ogumunyade. Players no, me enkase players ni players ni average players. Players aye hu omo Kotoko na no, enye players bia the days of Kufuor no hebetado. Time a Kotoko edo nipa binum akuma.
ye kotokwa ye bia no tete titles no de wo but kindly so wo hwe de kotokwa ye nipa binim te say hebetado ma kotokwa ya akono because not notable players bebre wo ho you can talk of Kumasi Asante Kotoko heart of folks do the same thing but in nay so kotokwa players wo ho no nyaade o to mo obi anka jo obi so obi ya de na obi ye nyoma ahohia players na sa ogum no de ne bon no wo ho because ya mo akwanya se for players a open na wo afa ya adwuma time a egum obeji trophy e ma kotoko a mo ma na beti su no ye durum na bia ne wa ye den this same kotoko supporters no a na copin so ho ofre omo former players e ma omo ko kan de omo pe obisa omo nipa omo hia ogum yi no bia bo ni din ogum obisa obi a ogum obisa obi a ogum akwasi apia technical director what is Sudan nkomodie phone network na nse ya tiko yi na ogumalusu too matches a o da frequency apia but so wo krom ya communication ni bibia kotoko code ya chire ogum problem no ono ankasa na eso so ane che even though say players no binum ha no players no do na anya de fine ogum no so for now ohia se pam no no supporters bi ko di nsem hunu support mrs tie utie show na no atie ni ye be se supporters binum ekodi nsem fun nsem hunu awo adakoja ache supporters bi kodi nsem hunu nsem fun no ma sabi o kafra hu hia section of Kumasi Asante Kotoko supporters but ye kwa ahoma no so ne ye ne fatilo ai den atwetwe nkomo na wa ma ye grounds Kumasi de ye koso de ye ba bi ye ba be fire mo Kotoko supporters ya na money abri chinchin atwan no fabu census is there ebinu utuya ebinu ntuya Kotoko supporters no mo misa mo se mo ankasa mo di usutuya akura atesen Kotoko supporters na mo hu bi nura ma team anya training se coach anya first hand so oguma anya first hand information kana pop wa bebo bonebo but onya first say dey unim se usum fidie no o pekoto sabi o pekoto abu ni kwasea na nyankopon hwe woto enti ogum nya first hand information ena ma ogum ye den e fa no ho adwen enti e goalkeeper trainer any assistant coaches na PM ho but on oklu die no o ma nsi ho sa ye ko zoom ye ko zoom ni ye ne Sokoban Fatilo adi nkomo live on your screen live on the show enti Sokoban aba Fatilo, good afternoon. Hello? Zoom meeting, Zoom interview, right? Yeah, Zoom interview. Sokoban Yaba. Sokoban Dasono, yeah. Fantastic guy. Sokoban, good afternoon. Bibi, I find here. Okay. Kumasi Asante Kotoko ye nim de ekoso ya te de ekoso bebre but se ote enka live ewo Adom TV fire for fire boy nchiremu de ekoso bia ewo Kotoko camp se enei ya yire obi ya nyire obi ya ma obi anya training se ne ya pom obi ewo Kumasi no Asante mantam nkomo aba Adom TV fire for fire ye ntie o no signal. Enti ye se Sokoban be den ebeba na yakasa network no munye enka professional Sokoban beba na nka waboye nkomo bie wo Kumasi but se Sokoban emma ya straight up yem fire na enka no kranche ye ho ogum asa ogum nyaade but the offer ogum adene ba Kumasi Asante Kotoko listen and listen carefully. Se Kotoko supporters need here. Ebinuma maya madwen se mo beye de mo pe no. Se enye ogum na de ne pe ba ya obetimi aye de ope but ogum no appointment na ba ye eme ye de ne ba ye ogum betimi abo adabrijo ogum betimi agunanim ase ogum betimi asese ne oma Kotoko nye team a alatu la betimi aka che me live on fire for fire say you rebuilding ebinum na ya mponsa ba ye no or the team nije illegal but the second time no
yes ye nko ye nipa binom sori tia no ama sa coach ye yi kwamo no eno achi no board members Dr. Kwame Chenum na ye pa omo ye omo de omo dwumade ye den ato ho I the IMC interim management committee aba a mo hwese ne omo beko yie na ogum yamo wakwanya to players are open bibia. Let's say I'm building a point. It is a supporter ubufua uo case. Se supporter uhuni oma yia uo case. Ye nimse kotokonya club a ubetimi ade ya matrama kwe. Kotokonya club a ene ubeka so the be rebuilding no. Me say kotoko they are the biggest clubs we have. Kotoko has the folk. Omo ye clubs a uba Ghana ha ombe den ayo golofo because of the oma ye mire bi atwam. Omaya omosa abo kwaku omu de omu din na enye omofuo fine that one is there ogun modern mono ewo ho but so obi obi appointment say dey say house for a demonstration house for a peaceful peaceful protest say nyoma bi ikoso board bi ani nkofo bi wo ho omu nti omase enti yempam say nkofo no and after omu protest no yet say changes after changes na another appointment but fine omu grievances no ebia na yetie but say professionally supporter say bio kafrache wo pese opom coach supporter say bio kafrache u team na wo pese wo nioma koye di manu no obebo samates after losing to dreams FC no kotoko ebebo samates na obebo no samates na da league ni top o try so obeji league no edmo aka o kita samates no oyobia wakita kotoko wadi kotoko achipan eba kotoko supporters any baby yes ye wura kotoko bia Edmond Aka o kita samates mun nano enim the very best of kotoko onim the in and out of Kumasi Asante kotoko it is the only team where bebo a na supporters so onim left and right supporter o pese team nwene supporter o pese pressure na aba wo so mun timi nidi no enko forma unko training ground so okope coach atata no maka se more problem there but oh yes anya professional fire pen them all any adin se bi okafra chenko coach na odi oye adwuma no okay yanko sokoban otemenka alatula sokoban more fire alatula more fire sokoban ejane shiwa wa na obeba ejane shiwa wa na obeba sokoban we live e wa Adom TV fire for fire boy Kumasi Asante kotoko ho nkomo enura yesi ya ma coach anya training coach baya nka miriko obetu no e chen kurei changes bi aba e wo Kumasi boy Kumasi nkomo live on Adom TV fire for fire alatula awie yama yakefo ani ahwefu nyina kwaba efamra Asante mantemu na sede wanugusu a wo faye ya enokre enura around 2:30 p.m. a section of Kumasi Asante Koroko supporters every Adokojati na akomu kwe no awunsam kai nyina ne say yewrem was second round after 9 games Kumasi Asante Koroko omonya 4 points out of a possible 27 points and you know enoma enkoye enti amamurem aso so we Adokojati na akomu kwe nyina ne say omumtre ama coach ama Kumasi Asante Koroko ogun any team no any training anunti ama bokoy na alatu asere wonu gusu awokai supporters no omoya magician be kono coach prosper community onye internal so supporters na magician ombeba anunti no coach are from prosper community no ni Adokojati enra no ni wonu kwa wambe okra and the supporters no jojom yankomra ina nana awuram I am so wodi mutintima ba kontomfoni afre enene nana ene wuram ana supporters no ono mudi nkomo ana okamo mo down se omunya to wa share bibia enso ebekoyi adamo wuram Asante management asia supporters chairman ayo penya fona Alex Menu ano so ewuram Adokojati na ono kwa no report ne say amota gigigigi na onya ko se ofana nichem na wamba dia point no entimi enye twedi enso Adokojati to I am a fact
ana mo ne supporters no edi enkomo entino obunya na obetun wa Asante mantema enura Kumasi Asante Kotoko Boboko no omo antimi anya train awoy adakoja ache ne nyina so supporters ne say coach e fa no Prosper Ogumnati won fa adwuma no ento no esansa na mono enso so enso ni ewo anum say na eno na enran eti ene supporters omo wurema omo koye da ye kire no menyi bebre so azidu ko do mo kan nyina no say omo gufu e twen enfinifo no se ensamen enfinifo no ebe de ebe ka tro mo supporters no anya sade a day in day out omo tormente adakoja ache wonom no omo mekishi was a coach ya fan of Prosper Ogumnati omo mpene amo pene no enfa team no enya training e chance training no omo yampo a win emma drum post so enya dey emma na another information a jagada na say nyame adema otena opemiso bebia answer sa opemiso ebe share the playing body adema Kumasi Asante Kotoko lecture technical team players no ana pe iron team na nyame adema otena bebia answer sa opemiso anso so ebetimi a share team no anso wa mensia ejanse obapiem awa Asante mantama enye de kra hamsi eku gidigidi pa enye na report bi ma jagada na say coach I found Prosper Ogumnati enoma enkoyi anu tuno IMC adama Kumasi Asante Kotoko omo ya mbabo na amakosi coach no in the coming day say enoma answer coach I found Prosper Ogumnati omo aba takeno adina Kumasi Asante Kotoko bobo kon asoye entino yegusu awa twem ena kwada team no ebe training ti ahwa se team no supporters no ana omosai awrem awa dakoja ache na omayo matire se amoma team no enya training ana se team no amoma mo aye training eni na ne se na me otuma kwatiada Kumasi Asante Kotoko o dike akin sama sector league boy omo another so and the top game pa into the supporters no se amma pere anaso omo pere no ene ye de fidi na do wrem enso ye agakoja ache na team akokoji nkomo enso so wonom na after se omo tomanti wonom no commentaries we play na obetwem ko Asante matema eno so eba ni pondu ane supporters no enya atwe ni nyina me se team no mechira Asante Kotoko no ay open so dia entino se ebia anoma enkoyi na my supporters Edma Kumasi Asante Kotoko I was able to use the right channel ebia moko nana Kotoko Boboko no e dia okay but supporters no yaso e stakeholders it's ebia anoma want to be enkoyi it's ebia we ni here na kwa na ankoba se supporters no biom awa dakoja ache na amaka sumo matimu no enso so enye training I don't know comment so be mu Asante mantama ano so etoja ala tula okay Sokoban ya da se awie yi masumila tipi mo fire Sokoban no Jonathan Asiedu supporters binim nsem hunu awko me condemn you almost but yenko mountains producers call mountains all right and fans binim din komo e woni o ma supporters bi koyeye Jonathan Asiedu Sokoban fatilo e dey report ne ma ye no untimi mfa mran se police twehwe sa nkofo no hwe se ya hwe ni ye be ma football afada mention bi a ye be ne se park so anade ye football de oyo obi a bibia ntimi nyo hwe o se aban a police for den check sa supporters na omukoye sa ne hono yenko ne yenko hwe mra live on your screen Adom TV Kotoko team ne da hono enye mpanimfo sem o ba odo why make me say be mpanimfo so keka because as a penidi enke the team wa enye obi akeke na obafa na say be o mebo Kotoko because Kotoko na a big club e o say o fa player omo energy na players na say mbo Kotoko ne de me hwekra me ni hope o players mbo Kotoko na say no e so mpo players abin dada because o hwe ewi ase kra na Real Madrid ne Barcelona ne Chelsea mo ne we mu no enye say omo kofa obi akeke say omo bo Real Madrid
for player who say Kotoko Ghana, Kotoko Neka has of folk, your team big club or Ghana. It is a most players, more aggressive. And right now, Nemet catch Kotoko for say like they have to remain the coach because football there. Say, okay, say, oh, share players no. Performance ni coach can say ni informations ni the my players in there and then you are trying to mistaking yourself because coach ni decision the other players ni there so the coach na catch on not players in this one then why say you don't have to like why say more attack players ni then you be attacking the coach it's wrong. Yes. Say Kotoko for somebody the course of my coach in na juma and the sebi and kwanso no ya mana djuma so wonye ti wo fans no woni kwanse wo customers mo wonye na djuma se mpenifo na call dia do di timi hye nsa na kwose mo djuma dia na kan kwan no banye ye ni sebi ye ni 30 minutes no enti de meka se dedika no fans no enya botre ema coach no ene the boys no me feel ma Kotoko ne akoso no ha mi asini no one Kotoko supporters no ne cost Kotoko the supporters wa place too much o ma place team o de me watch o money Dream FC match live Kotoko minimum titi na nya Kotoko ni Kotoko minimum na nya onu ni place ni bobo nti senia I think they are joking there's no serious they are no munya serious bia won enti no I say supporters no me di Kotoko be compare class of folk house of folk say lose match ye ni management ni problem we go to players ye complex no so ye no kuntokwa ye to training ground e de ko boom into banka some ko park so wo baba na usuro players ni team nyom de too much what man say ha supporters nyina ha supporters nyina Kotoko for no momra lines na mom fire mo ho sa unprofessional art na session of the supporters ni putu ni app no so obi ya ade na nya wo the proper way as ofa momra ahoma no so oba screen TV no so a numbers ni go be fire ne yenko but me Sika ooo Sika no first draw 2 and a draw no beba na wiye 2 o'clock and a draw no beba na wiye eti momra na mo fire e wom say ha ye wo ya because Kotoko nya said ye bia wo pe no but enye sa act no ogum su ye obi ba ogum ye obi kunu owo abusuya eti brala na so na be fire in a professional way Ajana 1 more fire. Yes, sir. More fire, Jana, one fire, and uncle. Kaka, me, Tani said, you better say, one more Mukoya, and said, I'm your classic for. More fire, Jana, one, more fire. I mean, Yadia, and who just said, the coach, you know, football, who got to one. I won't say, coach, you know, now, so one, now, who call me, said, oh, you'll be back, then you'll be back, coach, you'll be back, you'll be cool, you'll be offer. He's a breadwinner. Yes, we are players in the foot. Okay, and see now. More fire, Jana, one, young fan, another caller. Adempa, Abrefa, more fire. Hello. Abrefa, Abrefa. Welcome now. Me to catch it. Fire, and uncle. Yeah, but I more fire. What are they? More fire. Oh, it's someone have more fire. Money coach near the Ekata. Obama, more fire. I'm just being called away. More fire. Many are near protocol supporters in a year and pay because we are support star 281 has Muchangum. The coach and one who body in over Copacus, so Akopamu coach and I say, Okoji ball, our Parkers, and Mwaba, and Kevin. More fire. The winning ball and Ghana, good afternoon, more fire. Afternoon, mimi abema. Fire and uncle. Me kasa fish wo bwefita. No kwasem ye hasimi. Na yanko Kotoko no aye de papa. Aye hasi fuku awoti ni nyina no. Sure. Separate be nyina no wo be hye musanya be jama for president. Yes, Kotoko mpefo. Musha ni ye se musha ni ya mumpamu no. More fire. Koyi makotoko. E ka from yede. More fire. Enkoye ama Kotokofo yina Kotokofo ebre na heart for so ye de ebre omoni nam omoni Kotoko ne has na je omoni what you say lawyer more fire lawyer Kotokofo na omadi so mo fire e be fire mo
Kotoko has 2 points. And that me and one of the place that then to Baba. But we the first time you want to say the same thing Martin. Yeah, I mean the back of those who see you at yeah, I know she I don't know if you support the victim that you only stand in doing both of the one I got to can say. More fire. Man, no one but players, no one of corner well, I'm a family. Bangaza na mo ma kwa pamno. It's just that you have zone the air ko do. Ungi asa bi mu na mo de munima djuma na mo kwa pamna mo. It's just here to see o na o aka no. Edisha de God bless no. Bless na ngasa mo mo renta. Emu mo ntimi ko pammo na coach na mo kwa pamno. More fire. Fire pandemo. Adom TV, fire for fire. This is the most popular television show, I tell you. Jane because why they ashe ebe so ebe tetres ye dia frefo be dey be sia but Sika ooo Sika no twagum 2:30 no mienu mpai mu ye be ye first draw no twagum sa Sika no de ye wo dia obi ani ho o obetimi dia kofie eti se wan twa ebe ka ha ye ntimi ni ye pese wudi eti wo hwe Adom TV fire for fire o monitor la tula on the show twa star 281 hash star 281 hash. The most popular code no option 4. No wa peke no wa twade do na de agum. Adom no dom ya ochina. Ye be se hia e with the same channel Adom TV. We know the most popular show. Fire for fire. Alatu.